والله روجي بخن دستي روستي دا وهيدي بخن دستي چپي دا تشتر رب العالمين المدوي زونين ازبيش عبادات والله دو اميش وسنات بي والله حياته خدا حياة شقه سنة حضرت پیغمبرنا عليه الصلاة والسلام أبيد كون بيبون عبادات أخوة قرآن الشريف دخواندو والله قرآن دقوتا خلقه والله مولد دخواندو والله الحياة خدا حياة خدا دم عاجز ببيو دم عاجز ببيو دم تقوتا تاخدي كمال تنوافي خدا بيني تمام تو والله جم أرنا مش متشو مالا فهم إنسان كي باش بي وجا جامي كيجي جو خديت وش كيش مولا خدا كات هاد باخوني مادا جو خدي مجل رو تخستانو جو مديد دو خاتم بيش يديسو جو مديد بيجي مالا فهم تكفي بابشي جو والله لازم اديش معيش جو طب خدي كي فيت تشتا عندكي انه تتشجي زوني جو والله بابي كي قدنا علم ونا استتشتم اتجن زونو قو بالي والله تزوني قونا والله اجي وجهات كي هاتجي هات تزوني كوقانجو خراب تشتا وخدي اجي دونم تجي زوني ما اشرا ازي بيجم هوا اتنزونه قو مون بيفا خدي بقى قوم على فهم شو ابوي قوم دي اكتب بيجي تنزوني والله تحاتش تجي زوني والله تبي همي قلقت بي ما دزفريني قو ازولي مش مره قصاتي قول الله حول مسالي ابي كاشو قلت له خدي قصقص العول كذا دم ولا أو دوادك يونو أبي دقوتو قلناها هين كابن داسته أبدا جنومي فيجا أبي دقوتو قلناها تشتري هو دك قلناها بيجو ليه تبي أني هاد مالي أني هاد نيشان ما هم يوكل قبرين بوجي خاندا زانن ويا خاندا جا ما يه قرآن خاندي زانن أمنا لا إله إلا الله محمد رسول الله ساسنجيبي صوت الله تبي شو مستعد أني مش خارج هلونيا أخلاقي بي هالي بي أو يعني نعنريو تختت كوت حنا كولبكي تخد جنوبكي تأودي بكي الحياة قدام دم عاجز بديو إكنا هاقي كي بكيو هم هاقي إكي جيب بيا أبي قد قيمة غنوتوي دوتا كسب لا حقات الكاسيناك أولي بعنصوني ولا توزابي هم عنصوني بمشناك طاعناك أو نهو بولي وبي تو جيمهم دكوتا الشهيدين ناطر سهم دكوتا أزريو خدي دا بشم أز ناطر سهم گو همه جمع هاده سجهو بالکو که خواهم ما به چوبه بلا اریا خوده da. Mersin'e gelirken çoğunluğu zaten biz hep beraber çalışırdık. Hayatımız hemen hemen birdi. Biz onsuz dayanamıyordu, o da bizsiz dayanamıyordu. Yani böyle bir ailece bir yaşantımız vardı. En son İslam'la tanıştığımızda 92'lerde 92'lerde pardon 92 değil yani 90'larda İslam'la tanıştık. Çok da araştırma yaptık. İş almıştım Konya Karaman'da. Evine uğradık. Bir Şeyh Tahir isminde bir milletimiz vardı. Orada evi yakındı, yani komşulardı. Oraya giderken dedi nereye gidiyorsun? Dedik orada bir iş var. İş almaya gidiyoruz. Orada dedi gidin işi çoğaltın, işi varsa biz de çalışak. Neyse biraz sohbet ettik. Dedi ben bir istekte bulunacağım. Yalnız siz hepiniz de amin deyin dedi. Şeyh Tahir dedi, Seyyid dedi, eğer ki iyi bir şeyse biz amin deriz, yani iyi bir istekse biz amin deriz. Güldü dedi, ben hiç kötü bir şey ister miyim dedi. Ben ya Rabbim ben şunu diyorum, İmam-ı Hamza gibi benim vücudumu paramparça et. Allah yolunda beni İmam-ı Hamza gibi vücudumu paramparça et İslam yolunda. O kadar ki artık şehadeti o kadar istiyordu. Karaman'a gittik, dönüş yaptık, geldik şehadetiyle buluştuk. Sabah ezanında biz buraya indik, eve geldik, sofraya geldiler. O arada bizim enişte gelip kapıyı açtı.
Dedi ya valla selam verdi dedi. Selamünaleyküm dedi. Selamını aldı. Aleyküm selam dedi. Geldi dedi ben de kahvaltı yapmamışım. Dedim gel kahvaltı sen de otur. Sofraya oturdu. Dedi siz bir şey duymadınız mı? Dedim yok biz bir şey duymadık. Hayır lan. Dedi ya Melek Fehim yaralı. O Melek Halil şehit dedi vurmuşlar, öldürmüşler dedi. Öyle deyince hemen hiç kimse daha kahvaltı yapmadı. Bardak elimden düştü. Böyle Melek Fehim şehit olmuş. Melek Halil de yaralı. O arada bizim bir amca kızı vardı. O da yaralı. Çok yani mutavazıydı. Yani deseydin gidip akşama kadar böyle ya çöpleri atalım. Yani cemaate de bir fert deseydi gidip çöpleri atalım yok demezdi. O kadarki nefsi şeydi. Yani böyle nefsi yüksek değildi. Böyle nefsine basan bir insandı. Yani böyle bir çocuk da gitseydi böyle ayağa kalkardı, çok hizmet ederdi. Sevgi, saygısı çoktu. Yani hele İslam'a karşı sevgi, saygısı haddi hesabı yoktu. O felaketti. PKK tarafından vuruldu. PKK tarafından vuruldu. Yani yaşadığı dua kabul oldu. Aynı istediği dua kabul oldu. Vücudu nasıl olmuştu? Vücudu paramparça ettiler. O morgda, o savcılar, o şeyler geldiler gerçekten vücudu paramparça etmişler. O da vücudu, o musalla taşı dolmuştu. Yani o kadar öyle bir vücut vardı onda, yani musalla taşı dolmuştu. Yani onun bir bedeni iki bedendi. Bizim sürelerimizde öyle bir insan yoktu. Ki olamaz yani.